Mi nismo ljudi koji bežimo od dijaloga, jer ja ne vidim rešavanje problema bez dijaloga. Ali dijaloga ne o tome da li Kosovo može biti republika ili ne. Mi smo sa tim završili. Dijaloga kako da zajednički živimo na Kosovu i Metohiji. S nama može da razgovara onaj koji je pre svega politički subjekt. Dakle, oni koji važe u srpskom, u crnogorskom, muslimanskom, albanskom, turskom narodu. Ali na platformi zajedničkog života, kako je taj zajednički život? Da sednemo, da razgovaramo. Međutim, oko Ustava nije se želelo razgovarati. A imali su šansu. I šteta što su Albanci ispustili šansu. Pa makar i u Srbiji se to prihvatilo. Ali da kažu kakvu Kosovo i Metohiju, osim Republike, vide. Nekoliko hiljada okupljenih građana. Svečanosti je prisustvovao potpredsednik izvršnog veća Srbije Momčilo Trajković.